Prostranom gorom Romanijom evo odjeknuše talasi naše radiostanice Radio Romanija, još jedne radne pobjede u razvoju radiodifuznog sistema u Socijalističkoj Republici Bosne i Hercegovine. Radio Romanija. Zajednički program komuna Han Pijesak, Rogatica i Sokolac. Radio Romanija. Zajednički program komuna Han Pijesak, Rogatica i Sokolac. Ideja o osnivanju radija u Sokolcu rođena je 1973. godine u vrijeme velike vojne vježbe jedinica Jugoslovenske narodne armije na prostoru Romanije pod nazivom Romanija 73, koju je pratila i prenosila mobilna radiostanica Radio Sarajeva. Realizovana je 1975. godine, 30. novembra, kada je zvanično počeo sa radom Radio Romanija, koji je srednjim talasom 337 metara pokrivao 3 opštine – Sokolac, Han Pijesak i Rogaticu. Svečanost otvaranja bila je planirana 29. novembra, na tada veliki državni praznik Dan Republike. Međutim, tog dana otvoren je Radio Trebinje, a dan kasnije Radio Romanija. Radio Romanija je tada bio 39. radio u Bosni i Hercegovini. Dakle, 30. novembarskog dana daleke 1975. godine iz prostorija koje su se nalazile u srednjoškolskom centru oglasio se signal Radio Romanije, koji već 5 decenija okuplja slušaoce sa područja romanijske regije. Ekipa mladih ljudi počela je da usavršava novinarski zanat, da u praksi primjenjuje ono što je u toku školovanja naučila. Radio je informisao građane o svim važnim pitanjima iz života i rada stanovnika na pomenutom prostoru. Svečanost otvaranja radija bila je izuzetno važan događaj za Sokolac i susjedne opštine. Jedan od gostiju u tom danu u studiju bio je poznati romanijac Milan Korenovica. Zahvaljujući ovom visokom funkcioneru tadašnje Bosne i Hercegovine, čovjeku koji je ostavio snažan pečat u razvoju Sokolačke opštine, Radio-televiziji Sarajevo, Sokolačkoj opštinskoj vlasti na čelu sa predsjednikom opštine Vojislavom Odovićem, u Sokolcu na Romaniji počeo je da radi radio. Prvi radnici, novinari Branimir Đurković, Branko Gajević i Velik Džindo, kao i tehnički realizator Mitar Beatović, u vrijeme priprema za početak radija radili su zajedno sa ekipom Radio Sarajeva i montirali opremu na brdu Puhovac, gdje i danas dominira radijski predajnik. Na početku svečanosti otvaranja još jedne radiostanice u Bosni i Hercegovini, u najavnoj špici čuli su se glasovi profesorice ruskog jezika u Sokolačkoj gimnaziji Zagorke Zečević, Fadila Selimovića i Marina Cvjetića, tada gimnazijalca. Mlađana Snježana Vrbarac, učenica 8. razreda osnovne škole u Sokolcu, pročitala je prvu vijest o onome što se dešavalo prethodnog dana, 29. novembra 1975. godine. Zovem se Snježana Vrbarac. Imam 14 godina i učenik sam 8. razreda osnovne škole Slavša Venečića u Sokolcu. Danas moja škola ulazi u 101. godinu rada. Prije 2 dana smo svečano proslavili 100-godišnjicu naše škole. Proslavili smo 100-godišnjicu jedne kulturne ustanove i to javljamo kao prvu vijest na dan otvaranja još jedne kulturne ustanove na Romaniji, Radio Romanije, koja će biti zborno mjesto poruka i radosti stanovnika Rogatice, Han Pijeska i Sokolca. Prvi pred mikrofonom se našao tadašnji predsjednik opštine Sokolac Vojislav Odović, koji je izrazio ogromnu radost što su talasi radija ušli u domove romanijaca. Prostranom gorom Romanijom evo odjeknuše talasi naše radiostanice Radio Romanija. U ime građana opština Sokolac, Rogatica i Han Pijesak želim da u ovome svečanom trenutku, proslavljajući Dan Republike, čestitam svim našim slušaocima ovaj veliki praznik i pozdravim drage goste, druga Milanka Renovicu, predsjednika izvršnog vijeća Skupštine Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, druga Milana Uzelca, direktora Radio i televizije Sarajevo, i da zamolim druga Milanka, predsjednika izvršnog vijeća, da zvanično pusti u rad
ovu značajnu informativnu, kulturnu i političku instituciju Udruženje komuna Romanije, Radio Romaniju. I Milan Korenovica, čovjek za čije je ime vezano mnogo toga što je donijelo bolji život na prostoru Romanije i cijele Bosne i Hercegovine, govorio je na svečanosti otvaranja Radio Romanije. Raduje me što se povodom Dana Republike i 30-godišnjice oslobođenja naše zemlje danas uključuje u radio mrežu Radio stanica Romanija. Ona je lijep dar narodu Romanije za ove praznike. Uvjeren sam da će tu važnu misiju i ulogu mladi kolektiv Radio Romanije ispuniti. Želim kolektivu uspjehe u daljem radu. Generalni direktor radiotelevizije Sarajevo Milan Uzelac podsjetio je na značaj rađanja još jednog radija u porodici radio stanica Bosne i Hercegovine. Ovom prilikom želim mladom kolektivu Radio Romanije da u svojoj djelatnosti pronosi velike tradicije herojske Romanije, da svjedoči autentičnu djelatnost i napora radnih ljudi ovih opština u izgradnji društva i da bogatom saradnjom u radiodifuznom sistemu u Republici svjedoči i oblikuje svijest o sadašnjoj etapi izgradnje društva. Odjeknulo je u studijskom prostoru i romanijska pjesma iz grla Slobodana Forcana, Ostoje Stanića, Draga Ećimovića i Rada Rajaka, kao najava višedecenijskog emitovanja radijske emisije koja je govorila o životu, običajima i tradiciji romanijskih sela. Svečanost otvaranja tekla je u režiji Alekseja Neimana, novinara i urednika Radio Sarajeva. Samo 5 dana nakon svečanosti otvaranja radija u Rogatici je održana prva sjednica programskog savjeta na kojoj je Branimir Đurković izabran za glavnog i odgovornog urednika, a rogatički profesor Sabrija Golić za predsjednika programskog savjeta. Radio Romanija bio je član mreže radio stanica Bosne i Hercegovine. Učestvovao je u emisijama Radio Sarajeva svojim prilozima i živim javljanjima, posebno u emisiji Na zajedničkom talasu, a bio je 2 puta godišnje domaćin u toj emisiji. Poslove spikera, voditelja programa obavljali su Zagorka Zečević, Fadil Selimović, Marin Cvijetić, Radmila Podenić, Goran Živković, Gordana Gošić. Mnogo je mladih prošlo kroz radio, naročito sokolačkih srednjoškolaca koji su bili voditelji pojedinih emisija ili obavljali spikerski dio posla. U radio nakon pomenutih koji su bili prvi radnici 1976. godine dolaze Velimir Elez i Grujo Karadžić, a nekoliko godina kasnije Dobrila Abazović, Suzana Obradović, Snježana Božić. Svi su obavljali poslove novinara i urednika pojedinih emisija. Za mix pultom do 1995. godine, pored pomenutog Mitra Beatovića, radili su i Radomir Curović, Slobodan Kapurković, Milenko Pušanja, Danka Curović, Nataša Stašević i Milica Radović, koja i danas radi kao tehnički realizator u radiju. Prisjećajući se tog vremena, posebno prvih 10 godina rada Radio Romanije, ne smijemo zaboraviti profesora Bogoljuba Spremića koji je obavljao dužnost muzičkog urednika. Tada smo bili među rijetkim radiostanicama u manjim gradovima koja je imala muzičkog urednika. Najvažnije emisije su bile informativne, romanijska hronika, vijesti iz radnih kolektiva, zatim emisije o selu za selo, zabavni program, književni kutak, folk parada, želje i pozdravi slušalaca, sportski program i druge. U programu Radio Romanije posebna pažnja poklanjala se poljoprivredi i selu, životu stanovništva u ruralnim prostorima. Sela su tada bila puna mladosti. Mnogo toga lijepog dešavalo se u svim mjesnim zajednicama opštine za koje je radio emitovao program. Dugo je živjela emisija o selu za selo i bila je jedna od najpopularnijih u to vrijeme. Emitovana je nedjeljom u 10 časova. Novinari su krstarili diljem opština Sokolac, Han, Pijesak i Rogatica, pa i šire da bi pripremili materijal za tu emisiju. Osim priča o aktuelnostima u selu, značajan prostor zauzimala je grlena romanijska pjesma. Govorilo se o prošlosti romanijskih sela, tradiciji, kulturnoj baštini i naravno o onom od čega selo živi, ratarstvu, stočarstvu, voćarstvu. Često su ove emisije snimane u društvenim domovima, školama, mjesnim kancelarijama, u kućama romanijskih domaćina, što je bilo izuzetno zanimljivo. Sastavni dio emisije bila je humoristička rubrika Janko i Salko, po uzoru na emisiju Radio Sarajeva Momo i Uzeir.
Naši novinari su pisali tekstove za tu rubriku, a napisano slušaocima su prenosili Fadil Selimović i naš saradnik Sokočanin Ratko Đurković. Urednici i voditelji pomenute emisije bili su Branimir Đurković, Grujo Karadžić i Velimir Elez. Emisija O selo za selo i danas se emituje na talasima radija Infocentar Sokolac nedjeljom u 10 časova. Iako smo slovili za lokalni radio, veliku pažnju smo poklanjali kulturi, umjetnosti i književnosti. Naš saradnik, sokolački pravnik Bobek Mimić je vodio i uređivao emisiju čiji sadržaj je bio protkan događajima u pomenutim oblastima. Mnogo je poznatih i cijenjenih umjetnika, pjesnika, muzičara, proznih pisaca sa prostora bivše Jugoslavije u toj emisiji gostovalo. Emisija Želje i pozdravi slušalaca imala je brojnu publiku, posebno u seoskim prostorima, naročito neradnim danima, kada su voditelji znali pročitati na stotine pozdrava i želja naših slušalaca. Krajem 1990. godine na programu je bila veoma popularna emisija Folk Parada, koju je uređivao Ekrem Milić, naš saradnik iz Sarajeva, novinar tada poznatog lista Sabor. U toj emisiji, pored Ekrema Milića, voditelj je bio i naš Goran Živković. U Folk Paradi gostovali su poznati pjevači narodne muzike, koji su učestvovali u nizu koncerata organizovanih na Sokolačkom stadionu Bara i romanijskim hotelima. Kod nas su gostovali Miroslav Ilić, Zoran Kalezić, Boki Milošević, Snežana i Milan Babić, Halid Bešlić, Mira Škorić, Jelena Broćić, Haris Džinović, Halid Muslimović, Šeki Turković, Milena Plavšić i mnogi drugi poznati pjevači iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Naravno, rat je prekinuo Folk Paradu i mnogo toga drugog što je radio nudio svojim slušalcima. Književni kutak je uređivao i vodio sokolački pjesnik i prozni pisac Milanko Brovčanin Romsok. Zahvaljujući njemu tekla je dugo poezija u večernjim časovima na našem radiju. Emisija Književni kutak i danas se redovno emituje na talasima Inforadija Sokolac. Posebnu emisiju namijenjenu mladima pod nazivom Spajalica uspješno su vodili Vanja Borisogljebski i Dalibor Mrdić. Radio doživljava kraj jednopartijskog sistema i početak višestranačja u Bosni i Hercegovini, stresnog perioda kada je riječ o političkim zbivanjima na području opština za koje je emitovao program. U vrijeme kampanje za prve višestranačke izbore imali smo priliku da u našem malom, skromnom studiju ugostimo i predstavnike svih političkih partija opština Han Pijesak, Rogatica i Sokolac. Bilo je emisija kojima smo imali 10-ak i više sagovornika. Posebno značajnu ulogu Radio Romanija je odigrao u ratnom vremenu. U početku ratnih zbivanja u Bosni i Hercegovini bio je jedini srpski elektronski medij na području Sarajevsko-romanijske regije, putem kojeg je bilo moguće plasirati veoma važne informacije o borbi srpskog naroda za opstanak i stvaranje Republike Srpske. Sokolački reporteri prvi su zabilježili obraćanje srpskom narodu prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića u danu kada je iz Sarajeva stigao na Pale u srpsku ratnu prestonicu. Pratili su novinari Radio Romanije sva važnija ratna dešavanja uz pomoć dotrajale tehnike, naoružani voljom i željom, a uložili silnu energiju da u skladu sa kodeksom novinarske profesije zabilježe i slušaocima prenesu zbilju ratne svakodnevnice. Pratili su reporteri srpske borce na najužarenijim ratištima, na položajima oko Sarajeva, Nišićkoj visoravni, Ajdanovićima, Kruševu, Jeliku, Gosini, planinama oko Pala, Han Pijeska, Rogatice, na Glamočkoj visoravni, Drvaru, Majevici. Zahvaljujući Radio Romaniji, vijesti u ratnim godinama stizale su do moćnih medija, Radio Televizije Republike Srpske, Radio Beograda, Glasa Srpske, Srne, Blica i drugih elektronskih i štampanih medija. Posebno težak zadatak radio je imao nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, u vrijeme kada su Srbi iz Sarajeva i okoline napuštali svoja rodna ognjišta, odlazili u neizvjesnost, u izbjeglištvo. Mnogi su krenuli iz svojih domova samo sa zavežljajima, a roditelji, čiji su sinovi poginuli u odbrambeno-otadžbinskom ratu, ponijeli su i njihove posmrtne ostatke na prostor Republike Srpske. Mnogi konvoji tuge prešli su Romaniju, zaustavili se u Sokocu, gdje su na vojničkom groblju po drugi put sahranjivani poginuli srpski borci na Sarajevskom i drugim ratištima. Tada je radio danonoćno emitovao program.
pozivao Sokočane da dočekuju nevoljnike, smjeste ih u svoje domove, pomognu na vojničkom groblju kopati humke za poginule srpske vojnike. Radio je pune 23 godine emitovao program iz prostorija Sokolačkog srednjoškolskog centra. Na Vidovdan 1998. godine ostvario se dugogodišnji san zaposlenih. Otvorene su nove prostorije Radio Romanije. Radio je konačno dobio odgovarajući prostor za rad i novu savremenu opremu. Najbolniji trenutak za zaposlene u radiju desio se 3. januara 2002. godine, kada je Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine uskratila dugoročnu dozvolu za rad Radio Romaniji. Ni danas nije jasno koji je bio razlog da se zabrani rad radio stanici koja je decenijama emitovala program. U obrazloženju je tada stajalo da u programu nema dovoljno informacija i emisija koje bi govorile o povratničkoj populaciji na području opštine Sokolac. Međutim, ni nakon pomenutog čina Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine u eter nisu prestale da stižu vijesti i prilozi o svim važnim pitanjima za život i rad stanovnika opštine Sokolac. Novinari Radio Romanije radili su za program Radija Srpsko Sarajevo, danas Radio Istočno Sarajevo. U studijsko-režijskom prostoru u Sokocu pripremali su, montirali i slali priloge pomenutom radiju. Dopisnici iz Sokoca, inače novinari Radio Romanije, pripremali su priloge i za Radio Republike Srpske, Srpsku novinsku agenciju Srna, listove Blic, Večernje novosti i još neke štampane medije u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Nakon skoro 6 godina medijskog mraka, na frekvenciji Radija Republike Srpske u Sokocu se 31. marta 2008. godine iz nekadašnjeg studija Radio Romanije oglasio radio pod novim imenom Radio Sokolac. Prema ugovoru o poslovno-tehničkoj saradnji koji je potpisan sa Radijom Republike Srpske, Radio televiziji Republike Srpske ustupljena emisiona i studijska tehnika, prostorije i antenski sistem kako bi se na frekvencijama Radija Republike Srpske emitovao i program lokalnog radija. Danas, kako je poznato, radio radi pod trećim imenom Info Radio i nalazi se u sastavu javnog preduzeća Infocentar, čiji je osnivač opština Sokolac. Osnovan je 31.2009. godine. Radio emituje redovne programske sadržaje. Od emisija se izdvajaju jutarnji program, informativne emisije, novosti, vijesti, Sokolačka hronika, hronika grada Istočno Sarajevo, emisije privredna zbivanja, o selu za selo, zdravlje, obrazovanje i kultura, omladinski program iz školskih klupa, književni kutak, ljudi i događaji, susretanja, sport, čudesni biljni svijet, pijačni barometar, kulinarske majstorije. Od osnivanja radija davne 1975. godine dužnost direktora u minulih 5 decenija postojanja ove informativne kuće obavljali su Branimir Đurković, Velid Džindo, Branko Gajević, Velimir Elez, Grujo Karadžić, Mira Ćajić, Zorica Mirjanić, a danas tu dužnost obavlja Jelena Stanišić. Početkom odbrambeno-otadžbinskog rata u Bosni i Hercegovini mediji dobijaju na značaju, tako da je naš radio bio najslušaniji, ponekad jedini medij na regiji. I onda, odjednom, usred najžešćih borbi za odbranu Republike Srpske, 31. avgusta 1994. godine izlazi prvi broj biltena opštine Sokolac koji je pripremao i uređivao pokojni Branko Gajević uz pomoć drugih sokolačkih novinara. U uvodnom tekstu biltena između ostalog stajalo: Pred vama je, poštovani čitaoci, prvi broj informativnog biltena opštine Sokolac, glasila koje će izlaziti jedanput mjesečno. Donoseći odluku o pokretanju ovog glasila, izvršni odbor opštine Sokolac rukovodio se činjenicom da upravo u ovom teškom vremenu blokada i drugih nevolja svake vrste, pravovremena, potpuna i objektivna informacija ima izuzetan značaj. Štampana su 3 broja biltena, a već 4. novembra 1994. godine pred čitaocima se našao prvi broj sokolačkih informativnih novina SIN. U toku 2009. godine SIN je preimenovan u Sokolačke novine, a izdavač je bio javno preduzeće Infocentar Sokolac. Prošle godine navršilo se 3 decenije života ovog lokalnog štampanog medija. Pokojni Branko Gajević dao je poseban pečat SIN-u i Sokolačkim novinama, obavljajući godinama profesionalno posao urednika novina, pišući izvanredne tekstove. Dugo su za novine pisali Velimir Elez, Grujo Karadžić, Dobrila Abazović, Suzana Obradović, Snježana Božić, Milijana Pajić, Mira Ćajić. Kasnije dolazi i mlađa generacija, Jelena Stanišić, Branka Radonjić, Jelena Marinković, Bojana Arbinja, Vedrana Renovica, Jelena Ćajić, Svjetlana Rajić.
U novinama je objavljeno stotine reportaža o zanimljivim ljudima i događajima. Gdje god da su se našli novinari radija, radile su priloge i za novine. Novine su imale poseban značaj u vrijeme prekida rada Radio Romanije. One su zamjenjivale radio, uspješno preuzimajući njegovu ulogu u informisanju. Novine smo dijelile stanovništvu, dostavljali na adrese preduzeća, ustanova, udruženja. Naše novine su putovale i van Republike Srpske. Sokolačke novine su danas jedini štampani mediji na teritoriji grada Istočno Sarajevo i redovno se dostavljaju našim čitaocima širom Republike Srpske. Javno preduzeće Infocentar Sokolac danas je moderna medijska kuća koja na temeljima pola vijeka duge tradicije svakodnevno emituje radio program, izdaje sokolačke novine i putem našeg web portala plasira informacije iz opštine Sokolac širom svijeta. Još od davne 1975. godine, već 5 decenija predano radimo u službi vašeg informisanja. Ponosni na naših i vaših 50.